নমস্কাৰ বন্ধুসকল আসাম অনলাইন হাৰথি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম বন্ধুসকল যিবিলাক বিদ্যাৰ্থীয়ে এইবাৰ মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এন্ট্ৰেন্স দিম বুলি ভাবি আছিল তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ বন্ধুসকল তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা পুনৰ পিছুৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কিছু সময় আগতে আমাৰ মিনিষ্টাৰ এইচআৰডি মিনিষ্টাৰ ৰমেশ পোখৰিয়াল দেৱে এটা টুইট কৰিছে সেই টুইটত আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে সেই টুইটৰ জৰিয়তে তেখেতে পুনৰ যে জেই আৰু নিটৰ এক্সাম পিছুৱা হৈছে সেই কথা ঘোষণা কৰিছে তেখেতে কৈছে যে নতুন ডেট হৈছে জেই মেইনছৰ 1 ৰ পৰা 6 ছেপ্টেম্বৰ জেই এডভান্সৰ নতুন ডেট হৈছে আপোনাৰ 27 ছেপ্টেম্বৰ আৰু নিট এক্সামিনেশনৰ ডেট হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ বন্ধুসকল তেখেতে টুইটত কি কৈছে তেখেতৰ ভিডিওটোত আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে প্লে কৰি দেখুৱাই আছো प्रिय छात्रों छात्राओं जैसे कल मैंने आपको कहा था कि आज शाम तक आपको अवगत कराएंगे जेई और नीट दोनों की परीक्षाओं के संदर्भ में और जैसे कि एनटीए को हमने आग्रह किया था कि विषम परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा और उत्कृष्टता शिक्षा इन दोनों का समन्वय करते हुए वर्तमान परिस्थितियों में कुछ नया निर्णय लिए और उन्होंने निर्णय लिया है कि इन दोनों परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है इसकी उत्कृष्टता को देखते हुए और सुरक्षा को देखते हुए क्योंकि हम आपसे लगातार कहते रहे हैं कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहला है और उसके बाद शिक्षा और शिक्षा भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा और इसलिए ये जेई मेन परीक्षा 1 सितंबर से और 6 सितंबर के बीच की जाएगी जबकि नीट की परीक्षा को 13 सितंबर को सुनिश्चित किया गया है और आपको ये भी जिज्ञासा होगी कि जेई एडवांस को कब होना है तो 27 सितंबर 2020 को उसकी भी परीक्षा की तिथियों को निश्चित किया गया है मुझे भरोसा है आप पूरी ताकत के साथ और बड़ी मस्ती के साथ बिना तनाव के ये जो वक्त मिला है आपको ये आपको और सशक्त और मजबूती का वक्त मिला है और आपको अपनी प्रतिभाओं का और निखार लाने का वक्त मिला है मेरी शुभकामना कि आप बहुत अच्छी तैयारी करें বন্ধুসকল লগতে তেও আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ টুইট কৰিছে সেই টুইটত আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে তেও কৈছে যে কোনোবা ক্যান্ডিডেটে যদি কাৰেকচন ইন ক্যান্ডিডেট পাৰ্টিকুলাৰ্স আৰু কোনোবাই যদি সেন্টাৰ চইচ বিলাক কাৰেকচন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে কাৰেকচন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ডেট দিয়া আছে 4/7/2020 ৰ পৰা 15/7/2020 লৈ আমি আপোনালোকক নোটিছ দুখন দি দিছো আপোনালোকে নোটিছ দুখন চাই ল'ব পাৰে আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়া হলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেকুৱা সকলো খবৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে